Dobar dan, ja sam Jura, a iza mene piše G-klasa Experience Center. Danas ću vam pokazati, mnogi od vas bi voljeli biti na mom mjestu. Ja sam ovdje da prenesem emociju i da uživate, zapravo kao da ste sa mnom tu. I zato danas radimo sve ono za što je G-klasa napravljena. Jurimo uzbrdo, nizbrdo, driftamo, plivamo, lupamo vratima i gledamo legendarne varijante. Kad ti je bitno, Ferratum, brzi online krediti. Auto Hrvatska rabljena vozila, jamstvo, financiranje i otkup. G-klasa nastala je početkom 70. godina kao zajednički projekt Mercedesa i austrijskog Steyr-Pucha, koji je imao veliko iskustvo s vojnim terencima. Iako su ga koristile velike vojske svijeta, prvu narudžbu napravio zapravo iranski šah, čak 20.000 komada, ali narudžba propala zato što su ga svrgnuli s vlasti. Gotov auto završio je svugdje po svijetu, što kao vojnik, što kao mišićavi civil. Kako ćeš opisati G-klasu u jednoj minuti? Vrlo jednostavno, ona je ista od 79. godine. Pogledaj, imaš ovdje gore šarke na haubi. Hauba ide u trokut, ista stvari i sa blatobranom. Imaš prednje okruglo svjetlo i najnormalnije jedan veliki Mercedesov znak. Druga stvar je jako važna, a to je da imaš ove lajsne koje su tradicionalne. Imala je prva, ima i ova. Šarke na vratima, najnormalnija kvaka, a vrata se zatvaraju sa stilom. Prostrana kabina, auto je kockast, odozdola se nalaze 3 špere i auto završava sa izuzetno malim upadnim kutevima i rezervnim kotačem. G-klasa ostala je jedan od rijetkih pravih terenaca koji se još uvijek proizvode. Kao karoserijski oblik je zastario, nepraktičan je, ali ga kupci obožavaju. Inače, Mercedes je 2006. godine već pripremio nasljednika ovog automobila, zvao se GL, ali kupci su rekli ne, mi ne želimo promjenu i ne želimo SUV-ove. Nama treba pravi terenac. Dapače, Mercedes je s G-klasom ubacio u 8. brzinu i napravio najluđe primjerke. Ovo je takozvani Landaulet. Što je to Landaulet? Pa to vam je G-klasa samo kabrio. 660 konja, V12 motor, kume moj. Nastao je 2017. godine kao oprošteni model serije 463. Ja sam u kabrio verziji, a moj vozač nije u kabrio verziji. Siroti vozač. Uz to imam jedno staklo, tako da on ne vidi šta ja radim. Mislim, svi ostali vide šta ja radim, ali nema veze. On ne vidi. AMG G63. 4x4 na kvadrat. Pobogu šta je to? V8 motor, jako puno konja, nešto malo ispod 500, ali odozdola se krije specijalni sistem. Ajmo dole. Vidi ovo. Kad sam ispod kojeg automobila ovako udobno ležao i mahao rukama, najniža točka karoserije 46 cm. On ne ide po kamenju, on ide po stijenama. Poluosovina tu gore, a centar kotača je zapravo tu dole. Kako to? Kako to? Radi se o takozvanim portalnim osovinama koje još koristi i Unimog. Sistem ima dodatne zupčanike, dodatno podmazivanje i ne koristi se iskreno često jer samo diže težište vozila. Ali da auto može biti visok, može. Kume, 6x6. Zaboravi koliko ima konja, nego koliko ima kotača. 6x6, dođi polite. Ova verzija nastala je kao vojno vozilo još davnih dana, a profitabilnom su je napravili Šejci. Radi se o tome da ovaj auto ima pogon na svih 6 kotača. Napravljeno je do sada 100 primjeraka, nemojte uopće pitati koliko su koštali i koliko trenutno vrijede. Ovo je pravi raritet. Međutim, pogledajte koliko su istrošene gume na ovom autu. To znači da se on vozi i on radi. Ovaj auto ima 540 konja, ima V8 motor, a sklopio ga je, na svakom AMG-u to piše, Michael Klopfer. Da. Ovi automobili nastaju u Grazu u tvornici Magna i zanimljivo je da se nikada zapravo nisu radili u Mercedesu. Ovdje u Grazu blizu tvornice se nalazi i ovaj Experience Center Poligon gdje možemo isprobati sve što inače ne bi sa svojom G-klasom kod kuće. Tražim G-klasu, ali nema G-klase, ali sam zato našao jedan propisno razbijen G-la. Zapravo nije previše niti razbijen, onaka lagano je tucnut. Međutim, sad će neko reći, ok, ako je dobro popravljeno, onda sve u redu. Ovdje, kod ovog automobila, piše possible floods na engleskom, odnosno piše ovako, da je možda bio potopljen. Dakle, auto je bio pod vodom. Ne želite kupiti takve aute zato što će 100% imati problem s elektronikom. Kako to možete znati? Vrlo jednostavno, odeš na Car Vertical i pogledaš automobil, samo upišeš broj tablice ili broj šasije i sve ti izađe van. Dakle, provjerite svoje automobile prije nego što
kupujete. Ono što vam ja dajem je popust od 20%, dakle samo upiši Auto Show u svoj budući Car Vertical izvještaj. Ja sam dobra osoba, šta da vam kažem. Prije nego što sjednemo za upravljač, da vidimo što kaže teorija. Dakle, ovo je brošura o automobilu. Bočni nagib 35%, upadni kutevi da ne otkinete prednji ili stražnji branik su 37 ili 36%. Dakle, to je izuzetno dobro i najvažnija stvar, u koliko duboku vodu može ići ovaj auto. Dakle, 70 cm ili 85 cm za strujnu verziju i, pazi ovo, maksimum slope može ići, molim, do 100%. Šta znači uzbrdica od 100%? To znači da ideš pod 45 stupnjeva, ali ajmo to vidjeti uživo. Pogledaj. Neko imao hrabrosti da ga naveze gore. Ok, auto je zavezan, ali to je otprilike to. U praksi to izgleda ovako. Vozili smo se po specijalnoj rampi i najveći problem nije tehnika auta, nego gume. Ok, ajmo sad na realni teren. Catch je sljedeći. Imaš dobar grip, imaš dobar auto. Samo ti treba hrabrosti i ni u jednom trenutku nemoj pustiti gas. Pa da vidimo kako to izgleda. Sad ćemo gledati gore. Ovakvi automobili, ti pogledaš teren i veliš tamo pješke ne idem. S autom se da. Sve ovo pada u vodu. Jel moram ići nizbrdo? Ne koči, Juraj. Prebrz je auto. Dakle, lagano se spuštam po kamenom tlu. Nizbrica je negdje otprilike oko 50%. Catch je u tome šta? Ne ubiti auto. Broj 2, preživjet. Samo preživi. I sad dolazimo na najvažniji dio G klase, ono što ju odvaja od SUV-ova. Što je ovo? Radi se o postoljima koja predstavljaju klizavi teren. I malo koji SUV sa pogonom na sva 4 kotača se može odavde maknuti. Međutim, G klasa dođe ovdje, prvo rotira sve valjke, međutim kada počinjete po redu paliti špere, auto bez ikakvih problema ode. Ljudi, špere su ključ svega. A G klasa ih ima 3. Centralnu, prednju i zadnju. Njih ću sad upaliti. Sad idemo na teren, idemo po takozvanim dijagonalnim džombama. Pazi ovo. Nema zezanja. Ovdje ćemo vidjeti što znači takozvane blokade diferencijala. Ja ih imam 3. Da, ABS se isključi zbog toga što na Makedamu, recimo, kad je toliko klisko i sve, šta ti ABS radi? Kad botači zaključaju, pušta cijelo vrijeme. Tako samo je. Pušta, nemaš ništa od kočenja. Na Makadamu ABS se isključuje. Tako da onda imaš, sa ABS-om možeš da imaš do 70% duži put kočenja. Upravo na ovom, na oko jednostavnom testu, mnogi SUV-ovi ostanu zauvijek. 1 ili 2 kotača su u zraku i auto stane. Dakle, catch da su džombe tako lijepo postavljene, off-roading je šta? Polagan. Gle, ti si odgovoran za mene. Sad sam na 26, 27, 28, dobro. Hoćemo doći do 35. Miha, pricem. Jesno, Juraj. Ne volim, slušaj, uđi u auto, ne volim bočni nagib, ali daj mi molim te, objasni mi koliko stupnjeva može ovaj auto napraviti bočnog nagiba. Gle, ovdje imamo sad 27 stupnja. Dobro, tu imaš. Koliko im je maksimum? Maksimum na papiru je 35. 35? Isuse, već sad mi je zlo. Toliko neugodan osjećaj da je to strašno, ali evo ga. Lagano se ispravljam. Viš, 30 stupnjeva je sad za frkancija čisto. Catch je u tome da kad auto nagneš već na 20 stupnjeva, već bilo kome normalno nije ti dobro, ne? Idemo, kume. Idemo u vodu. Dakle, ako imaš G klasu, ne moraš znat plivat. Samo. Voda je dubine nekakvih 70 cm. Osjećam vodu. Buć. Ovo je dobro. G klasa ima i poseban sustav koji omogućuje da motor ne usiše vodu. Naravno, svi znamo, automobili dobiju zrak za motor tu ispreda gdje je najveći volumen prolaska, ali svi znamo, voda i motor, kombinacija nije najbolja, nekako voda uvijek pobjedi. Tako da tu recimo otprilike ispod branika imamo senzor za vodu, ako senzor za vodu osjeti vodu, onda zatvori klapke,
za usasivanje zraka tu ispreda i onda motor dobije zrak samo iz motornog prostora gde je onda zaštiten. Ako dođe neki val da plusne, da ide preko krova, ne ide odmah u motor, tako da možemo da smo zaštiteni. Centar u Grazu nije samo poligon, unutra se nalazi i sjajan prostor u kojem možete razgledati materijale interijera, odabrati verziju završnog finiša u obliku lajsni, volana, boje, sjedala itd., ali i pogledati bogatu povijest G-klase. Ovdje unutra imamo godišnji 79, jedna izmed prvih napravljenih G-klasa, nije to ona baš prva, ali jedna izmed prvih. Potpuno je restaurirana, samo fale tekućine, fale unutra i onda smo je stavili u epoksi unutra, tako da težina svega je 44,4 tone toga unutra. Ovi što je puklo, to je zbog promjena temperature, što je toliko godina više, to je bilo napravljeno za prezentaciju 463A modela u Detroitu u januaru, mislim da je bio to 8. januar u Detroitu kad se prezentirala G-klasa koja je doživjela najvišu promjenu, tako da je izgubila krutu osovinu ispreda i zbog toga napravili smo ono kao ideju, kao je u filmu Jurassic Park gdje su izvukli DNA iz komarca da su napravili dinozaura. Mi smo imali ideju, ovo je stajalo na ulasku na sajam gdje smo uzeli DNA iz ovog da smo napravili novog. Inače, put od prve G-klase do danas pratio i razvoj motora. U početku se radilo o slabom atmosferskom četverocilindrašu dizelu, da bi s vremenom postajala sve jača i luksuznija. Današnji AMG G63 je V8 sa 605 konja. Ono što sad radimo je zapravo test izbjegavanja prepreke, to ste već vidjeli na internetu, ali ja to radim sa automobilom koji ima 2,7 tona, ima 600 konja, ne želi promijeniti smjer zato što je izuzetno težak. Prvo radimo sa 40 na sat, nakon toga sa 70 na sat i onda radimo po mokrom, ovo će biti zanimljivo. Izvolite. Ono što kažemo drugima jeste, pod haubom imamo 605 konja, to znači od početka do kraja ove vežbe sada ruke obje na volanu. Na zapovjed. Na zapovjed. Kome ja to govorim sada? Jao. Onda šta ćemo isprobati, jeste ovaj dugmi, sada smo u komfort modu, onda ćemo vidjeti kakva je razlika između sport moda i sport plus moda. Može. Poglavitno jeste da vidimo je li razlika ili Mercedes prodaje samo nešto što je bez veze. Okay. Da vidimo kakva je razlika i kako se pravilno sjedi u G-klasi. Na zapovjed. Kako se sjedi pravilno? Sjednem se u auto, ritam se... Desni blinkar vanjski, jer ga vidimo. Pa vidim ga. Odlično, to je to. G-klasa ti nudi nekoliko modova rada koji utječu na rad mjenjača, motora i najvažnije ovjesa. U različitim modovima rada vidiš zapravo promjene na ovjesu. U sportskom modu je sad već malo drugačija priča. Auto je još krući na volanu i ovjesu i ova kuća na kotačima odjednom želi skrenuti. Itekako. Ovo je jedan test na kojem se vidi zapravo koliko je auto stabilan, na mokrom, koliko dobro drži i koliko dobro koči u zavoju. Damjan, naš instruktor, je dovitljiv, pa je u vježbu dodao i bacanje čunja koji simulira iznenadnog pješaka na zebri. Fora vježba koja omogućuje prikaz kako ABS koči na mokrom zavoju. Damjan, dakle lijeva na kočnicu, Desna na gas. lijeva na kočnicu, desna na gas, šta sad? Puštaj koč! Ja nisam osoba koja će bilo kome proturječiti. Ja jednostavno nisam takva osoba. Koliko treba odrasloj osobi s 50 godina na podjetinji? Samo 600 konja. Iza mene se nalazi takozvana rampa. Dakle, voziš sa automobilom i rampa kad auto dolazi, zanese ti auto lijevo ili desno, da vidimo. Aha, lijevo i sad treba auto ispraviti. Evo, ajmo sad, hoćemo se kladiti. Da. 5 eura ispravlja bez problema. Znači, evo da spasi. Ali u posljednji trenutak. Daj pare. Kako volim usvajati novac. Ok, ajmo ovako. Imaš terminal. 5 eura da ga odmah spašava. Ne, neće ga. Išao je, nije do... Ok, sad smo kvit. Kvit smo, evo ga. Kvit smo, evo, da ipak da bude sve u redu. Daj mi reći jednu stvar. Ok, konkretno. Dakle, ova vježba. Koliko je dobra i čemu služi? Čemu služi? Služi u biti da vidiš kako radi ESP sistem. I kako moraš ti napraviti reakciju u tom trenutku jer vidiš kako... Da li sad ESP uključen? ESP je uključen.
Dobro, ako ga isključimo, što bi se onda dogodilo? Pa bilo bi malo zanimljivije, ništa drugo. Možeš napraviti to i bez ESP-a, budimo iskreni. 30 godina nazad automobili nisu imeli ESP-a, ali mogli su biti u takvih situaciji. I tada treba bilo samo malo brže napraviti nešto na volanu i to je to. Koliko posto vozača uspije napraviti ovu vježbu, a koliki postotak ne uspije? Teška. I kod takvih dobrih automobila kao je G-klasa, mi uvijek vidimo da imamo nekoga koji ne može napraviti, a neki koji naprave u prvom bez problema. Tako Da li bi trebalo svima koji to ne uspiju napraviti uzeti vozačku dozvolu ili uopće ne dati? Ne bih ja išao toliko... Ok, ugasi kameru, sad reci! Šta bi ja rekao? Dođi na trening sigurnosne vožnje. Ok, bravo. I na kraju smo imali prilike isprobati i električnu G-klasu, koja isto tako ima i svoje ljubitelje. Naime, sustav elektromotora joj omogućuje da se okrene u mjestu za 360 stupnjeva. Ovaj auto na terenu isto tako može smanjiti krug okretanja sa 11 na samo 7 metara, što je manji krug okretanja i od Smarta. Ovakve vratolomije s automobilom teško opisati slikom. Jednostavno ih trebate probati. Naime, evolucija ovog terenca je toliko otišla naprijed, gdje se ne postavlja pitanje što auto može, nego samo usudite li se vi to probati ili ne. G-klasa je jedan od rijetkih onih pravih terenaca na tržištu.